Karbi Anglong Autonomous Council at Tumtumpring Agriculture Training Center at Dalam Kilang Charida. National Deworming Day Potapirang Japan Kapachini Japan Maikangni. Metric Sablang Pan Kisik Kedang Sablang Hood 144 CR PCKB. Morning News Aralong Pen Kadu Kuwe Panda Kardon Pajiriklo Nunarji Ponita Beer Tangton Pen West Karbi Anglong Tumpreng Alugi Kimbom Agriculture Training Center Adalan Mate Building Kasalam Kitang Te Potak Kilang Chari Japan Tangtang Sirkep Ani Team Karbi Anglong Autonomous Council Atum Lang Charidang. Team Karbi Anglong Autonomous Council Long Chairman Horin Singh Bay, CEM Tuliram Rong Hang Pen Chenglo, EM Pradip Rongpi, Agriculture Site Potum Jutong Rinti. Karbi Anglong along the Tangtang Kri ni Arni Pen Tangtang Kritrok si Arnia National Deworming Day Padoji. Labang sa putak, birta kitok hampang apartment difu IDSP Conference Hall along isi Mai Pado. Boga hilong dolote okpran pan ke mimia putak mailong PowerPoint presentation tapado. Perang kilapen okpran sai kam angmong cingki jatana mailong si kilang abangpu National Health Mission a District Program Manager apan area sanghotup chitong dun. Uboloke amar khomoto etu din paron kora udjapon kora hobo. Aru ami 12 taৰিখৰ পৰা 17 তাৰিখলৈকে এই 5 দিন আমি ন্যাশনাল ডিওমিং ডে হিচাপে পালন কৰিম কাৰ্বি আংলঙত আমি ইয়াৰে কাৰ্বি আংলঙত 8টা ব্লক আছে মেডিকেল ব্লক আমি 8টা ব্লকত গোটেইটা ব্লকতে আমি সামৰি লৈছো এই প্ৰধান উদ্দেশ্য হ'ল কি আপোনালোকে জানে যে এটা সামাজিক ব্যাধি এটা পেলুৰ যেটো আক্ৰমণ পেলুৰ যেটো থকা ৰোগ এটো সামাজিক তাৰ ফলত মানুহৰ এনিমিয়া হয় তাৰপিছত নিউট্ৰিশনাল ডিবিলাক ডেফিচিয়েন্সি বিলাক হয় মানুহজনৰ বুদ্ধিবৃত্তি এইবিলাক কমি যায় আৰু অবয়গত এই সমাজৰ কাৰণে বোজা এটা হয় এইবিলাক নিৰ্মূল কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি আজি গোটেই কাৰ্বি আংলং জিলা গোটেই ভাৰতৰ লগতে আমি এই নেশ্যনেল ডিওমিং ডেটো আমি পালন কৰিম আৰু সেই কাৰণে আমি প্ৰত্যেক ব্লকতে আমি এলবেণ্ডাজলৰ 400 মিলিগ্ৰামৰ টেবলেট গোটেই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ব্লকৰ পৰা Karbi Anglong District Administration Ben Tangtang Sirkep Arni Diffur Agriculture Farmers Court Center Long Metric Saplang Apartment isi Mai Pado. Additional Deputy Commissioner N. Bechipahen Pupen Kangnia Mailong Tangtang Great Trok Arni Pen Metric Saplang Kedo Jalam Kachingwaya Klong Paledam. Examination Center along Tin Sisi Kimra Pen Chenglok Kinang Sarai Koma Mohai Hui Kedengalamta Thalbangatum Pen Mailong Pachatak. Monsam Pen Saplang Kapachun Japan Karbi Anglong District Magistrate Pen 144 CRPC Kibialamta Pachatak Pontanglo. Saplang Hut Katonghu Kapawi Japan da Kilang Kapang Chingalam Mailong Inspector of School Pen Kachitong Dun Athan Bangapan Pachini. Non malam sopor Pandhin Apartment biar tamang Japariksina. Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Diffu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लाके ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ke dam ta du uta haipo nonjong itung geham bich kimje phansi ji tham bom lo nangki prai tu duk lo nilita hem gimi kim bom lo sita lahe alaben asapta nili matha thei athema nili hemalon extra kipidum do athe nili hem gi kimalonge tata discount sd bar pensi kimpon lo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lake Texer a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita Extra Safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la pentesiri alang hiti kulat along Longpon ikji. Kang sirtang kijun alang
Tharwe Alang, Theso Alang, Kecho Ajang Tu, Tharmit Aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor Pen Chenglok Ong Dung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Igji. Dihna mo piputhar bir talong bang thulo Bible ka porhile pen arnam karam ang bong toke rap phong deng sapapani area baptist fellowship ning kan estek mapi pangcheng pontanglo thang sirkep arni pen thang crazy arnian ke dujila so mai PSABF amai puchandra singh timung si jaimek ateng ki chengsi amai pado NKBM mission chunbang unique terang lapen difu golf college athan bang megi kathar piatum arnamalam thandun ki chengsia mai piala christian lapen athiki pathelam chithandam se sayamu papleng hempu pukang diang dikatara pen thang sirkep arni karbi phoktam trust pen difu lamdinga to waradung jipong sajer methang trust hemkang theralong hempu aphan archusi hirjume chuhang Troxiang deng hempu kar chalong dilai HDP hanjang langso purui langso rong plim plam bor lang pher difu bai chalang so hamren jurikin deng dongka mukam lapen manja pen ta hempu keng rikido bang pu bang phiatum nang chitong dun pusi hempu aphan ke kroya bang pu deben timung kan ni sarong biota nang pali Biar tabang gila pansikang tahun pon iglo like mau tekan news channel untuk mitak mi kurang tuh.